Kadau jing plu ding ka ying school jong ka Khasi Jantia Presbyterian Girls Higher Secondary School haka steps nya jong ka arpoi tre ujemmang arja arpulai kadang sa haka umdum bat kibor penyat ka ni ka school kimpat la pan ongi e ba balai ka ying school kala kem ding ubabu kular khong jiram unong hikai bala remha haka ni ka school bat kumunong ai kten ula ong ba kimpat tep ya kadau nre kadai pat ka jingja ka basngu si palat ka ba kum kinong hikai bat ki khna school ki dap sisa ka jing susi ka ba kraw bat ka jing shot tendap Ulaong bagi bor penyat ke skul kian am penlong skul menta sitayo namar ke jing bampat la ban penbiang lot ya ki jing don kambaro kumban sukudau kanong ba shlong haka step jong ka arpoi tere ujemmang arja arpulai kala khithia na ke jing thang mansim ba ke skul kabla dan shispa life voice nam karta kala hab bandu no ek jing skul haki thilit ding ki bala pen kala de payaka tang haki khendiat kanta Kumunong hikai bala hikai hang ni live nhiều năm thì ngap pen pau jing sungsi ndai tang ni sung pendit ndai ni sungsi sung mong haba kani jing school haba nging hikai hang ni nadu bun step hadu jamit kala long kum kai jing na jong kala su pulu nani kala su ing san kem koi perkan thì nakaliang jong ngi kinong hikai nak school ki parents pat iwai piwai ni pau jing sungsi ni pau jing ketang sen ni pau ro jing du ko kraw ni tang nam ta ka school ndai nam ta ka lawe jong ki thna ru jong kan ni ka ai jong school jing ni thì chúng ta nghĩ cả đào từ ngàn năm lạ rồi bạn ông rồi y mình nên chỉ nghĩ vật uskida vật kini ki vật sang ni ru kira ông và anda kira kendit tiak pemba ABG ấy kading ha lak lang di kajian kan nu kadang ni kira tangin pak lak man matai sai ni kepat yang nu di badan di jintip kira man ai jintip yang ni nei hadu menta nimna man ong na kan nu kadang ba perlu kan ni ka ing kan ni ka jing school ni kumpa kalong menta pin lek kumai kena school na sti swana pin si kumalong menta i principal ila declare la suspend dai ba declare sti i suspend menta di class for the time being ma namta spon naman ba abin la plu kan ni ying kai kamlong man nong class hanglong nong class tendai kum kinong kai kum ke school we are very much concerned ni la sung chia falan kham tam yi di khna school la ni di jing puli jong khna school ti nakaliang jong ka school kalau akot kaki mentah kesini Shivaji ingin long ke staff meeting nak kalian menjing ti mentah kadang long kidang yekren ban kalian jengi ginong hikai staff ada ini yekren sibit kumno bengina mentah ka bawe jong dikene kena kuli ban an ong yepi nama ba kum ginong hikai ni sngu kia ni sngu vi am consent ya ka fusion ki ninom la ban ong ba pindu chna for the long term vut hi kan ni ngin fan ang ge san ni begini ki lat pinti nang ba ngin na ban penong kloi ya ka ai ya ka kelas ti la dalong kepala ngin persiang ban manage ban penong kini building mo yeng mau ti bagas ka ai ka kamra kelas ka don sanang school ba la kan nu adin stayo ai ngin pendek kin ai lat chua ngin pendek na sadong ai apa ini yang ta kan dah Muslim yang persiang hikat bala man kinong school biang kenang maginum do ikna tingi api ri kena school ni api ri nik pa gi parents ikadian bat kunju ru gi vai like minded ma people la nik pajba ba in belem yang ni kendiam yang ni ki jingia jungi haraba nak kalian jungi ru vot minum Muslim in perkhat hi kan ni mo fanyong we san mi kenang maginum do bala ikna kumba kana teli ki kamera ki bala dep ing ki kumalong menta ki badu kalong nadu class 6 kidan an lani ki bun balaya section nadu 6 7 8 9 10 kini baro kala abam du kading ti kini ki primary hang ni ki school primary kini la ka jong building kini kin kata ai ti sakti ki higher secondary ru mot kitu ki jing mau kading kam kata ai ti ki school step ru katu kala poi no ka faya bikin ti ka ding kam ta ai ting dai ka bagabam ko nadu ki kamra class 6
hadu kelas 10 lai section go ke kelas kene kala adu Kemudian dia kena hostel mau di lek mau tak. kikna hostel ko malong menta naman nila suspend swai ki class for the time being kala manong si sausing samsi kala manong stayo kat bakalong ti ki babun ni pa kemud lada manong school ni suspend de ki bon gila one pick up mo gila one yalam no sisnong but ninsa announce nin sebenarnya in due course of time hakapor babiang la kalong Monday na Tuesday ngin tenong nin sepentip ngin asim gin malfun di babiang mentain ki nang ba ngalong school kin sawan biang kin dai man septin kin dai man panik nama balai in persang hikat bala ban long ban take care ya ka jing ai ya ka future yang dikena kata ka dai ki jing singa jong ni kinong hikai minum ailat bakin du palat dikena khamtam la ajan exam khamtam ngia ba ka kurs in persang hikat bala kum kinong hikai patum school ba ngin take care ya je study yang dikena hikat tu gila long de pilot bro khai de result matric tu gila ya la gi kena ha benai bala ki poi third division ki poi second ki poi first ki poi top 10 kata tu gila ada ya la ada kasong haki di la si gini gi kendiat tayo mo si tayo kala amni result ngin siapek ya ka ke madon kam ngin sala ndai de ngin thot ngin distof ya ka study yang kena negila ayo certificate ngin ai pinek tuli la kalong hang ni la mi ha di long di school ngin nom pentot kan ya bai hi makalong ban ni kepa hiru mon gi bos soka bagi wewe kin yarap nem yang ni mari la i yang ni ka apot mo ka tragedi ka ngina ai kundu kum ke school bro oi kam dei masuk naman menin ka sing le menta ka dei ka mandi ti ngin ni perkat king hakanu rukom lada ka simpo di alai tayo te ngin habla da ka ấy đã có nãy nhìn hấp lại được nốt cắm đây cái tàu ni su nạ của mình cái chứ đây là cái long tăng si lấy si song si cầm đơn nhẹอย่างนี้ begin văn thì học classroom làm việcทำ long more effective cái những sinh tố đã có begin văn với văn bát tay của classroom cái ta nghĩ chính về cái những startอย่างนี้นะมันnhìn nông ya cái future là gì cả những poli những cái nạ và cái lẹ nó và cái nòng lẹ nó ấy vak hình như sang ban lẹ cái này cái bên cạnh kan ta nama berkat kan ni mo hang nu kamra kelas kumnu ngin pendai kinu ki ben nama ki laing ru ka kamdai fin ong tang si sni asni hi ka pot wat ni kepat ni pa ki parents ka den yang kena bin sing tho kan ni ba sungha lasya ngimna nama ki laing ru ki ben ki me kumnu ngin pendai ki ben kumnu ngin pendai ki me ki blackboard pat ke classroom hadin nang ta in sepenong biang ni ke kelas kat bangila ini manit baik kat bala nang magin numdu kata ka dei jing sngo jong na kum nong ska